40 razbojnika. Nekoć davno u Perziji živio je mladi radišan čovjek po imenu Alibaba. Prodavao je drva za ogrjev koja je rezao u šumi. Drva! Zašto ne želite drva? Zašto ne želite drva? Ja ću ih kupiti. A ja također. Da, gospodine, hvala. Mnogo hvala. Da. Zar nema više drva? Da, danas sam rano završio, da. Stvarno? Žao mi je, sve sam prodao. A žao mi je, da imam još jednog magarca, mogao bih nositi više drva, da. Imate lijepog magarca. Htio bih imati takvog. Što? Kupit ćete tog divnog našeg magarčića. To je vaš magarac? Molim vas, kupite ga, jer ja sam... Što vam je? Hej, djevojko, što vam je? Djevojka se zvala Marujana. Stigla je u grad s magarcem kojeg su joj ostavili roditelji. Namjeravala ga je prodati i zaposliti se kao sluškinja u nekoj kući. Sviđa mi se taj tvoj magarac, ali nemam novaca. Nisam toliko bogat da se ga mogu priuštiti. Da. Ne želim novac. Treba mjesto gdje ću se moći najesti i odspavati. Ali... Daću ti svog magarca s kojim ćeš više zaraditi. Platit ćeš mi kada se obogatiš, molim te. Treba mi posao, molim te. Tako mi treba jako posao. Alibaba je nabavio drugog magarca. Isto tako uposlio je lijepu djevojku u svojoj kući. Evo nas, ovo je moj dom. Imaš prekrasnu kuću. Moj otac umro i naslijedio sam je od njega. Ostavio mi samo ovu kuću. To je sve što imam. Gospodaru, spremit ću večeru. Hvala vam puno na svemu. Nazvala me gospodarom. Teško radim. Zaradit ću mnogo novaca, da. Oštrica je istupjela. Zanio sam se. Hej, a što je to? Koliko ih je? Sezame, otvori se! Unesite plijen! Odmah! 37, 38, 39, 40, naravno, oni su 40 razbojnika o kojima svi pričaju. Sezame, zatvori se! Ne mogu vjerovati. Kada izgovori te riječi, stijene se otvaraju. Večerašnji plijen je bio velik. Sada ćemo napasti dvorac na drugoj strani planine. Sezame, otvori se. Sezame, zatvori se. Pa to je nemoguće. Pa sigurno se mora još nešto učiniti, a pokušat ću. Evo, sad ću pokušati. Sezame, otvori se! Nevjerojatno, otvorilo se! Hej, ne ostavljaj me unutra! Sezame, otvori se! Kada netko uđe unutra, spilja se sama zatvori. Ali u redu je, jer se i iznutra otvara istim riječima. Tu je mnogo zlata. Ovdje skrivaju sve stvari koje su ukrali.
Ako uzmem nekoliko zlatnih novčića, nitko neće primijetiti jer ih je tako puno. O Bože, divno je, zar ne? Pogledaj, jesi li vidjela? Gospodaru, što si to učinio? Pa što je s tobom, Marujana? Vjerovala sam da pošteno radiš. Ne želim znati kako si krao. Krao? Ma ne, Marujana, iskreno. Govorim ti, nisam krao. Alibaba je Marujani ispričao priču o 40 razbojnika i tajanstvenoj spilji. Naredio joj je da ode nabaviti vagu kako bi izvagali novčiće. Otišla je u kuću Alibabinog brata. Čekaj ovdje. Što ćeš vagati? Jadni Alibaba sigurno nema ni graha, ni brašna koje bi vagao. Pa da, nema ništa. O, pa da. Ovdje je 15 vrećica. Sada ti mogu isplatiti plaću. Ne, neko vrijeme ne smiješ koristiti novčiće. Lopovi bi to mogli nanjušiti. Moramo biti vrlo oprezni. Da, u pravu si. Ako se iznenada obogatim, posumnjaće. Da, bit će im sumnjivo. I tako je Alibaba iskopao rupu u zemlji i napunio je vrećama punim zlatnih novčića. Puno vam hvala. Pa to je nevjerovatno! Što ti je? Zašto toliko vičeš, ženo? Pogledaj ovo! To je zlatnik. Odakle ti? Ha? Ali baba je htio posuditi vagu od nas, pa sam prosula ulje po dnu da saznam što važe. Hej, Alibaba, zdravo! Dobro večer, brate. Alibaba, obogatio si se, jeli? A nemamo roditelja ni rođaka, ostali smo sami, zar ne? Nemoj mi lagati. Reci gdje si našao toliko zlatnih novčića da si ih morao vagati. Pa, znaš... Nije valjda da nećeš odgovoriti, brate? Alibaba je bio pošten i sve je ispričao bratu. Dobro, idem tamo. Brate, stani. Ma ne smiješ ići. Ne znamo kada će se razbojnici vratiti. Ne možemo samo tako ostaviti blago. Naravno. Stigao sam. Sezame, otvori se! Otvorilo se! Imam ga! Biću bogat! A trebao sam ponijeti više vreća. Uostalom, mogu se ponovo vratiti. Idemo. Otvori se, rižo! Ne, da, nije bila riža, nego zob. Otvori se, zobi! Ne, nije to. Onda otvori se, pšenico! Što je? Ako nije pšenica, je li grah? Grahu, otvori se! Neće! Molim te! Otvori se! Kakvi su ovo magarci? Ne znam, šefe. Je li neko unutra? Ma to je nemoguće. O ne, kukuruzu, otvori se! Otvoreno je, bio je kukuruz! Tko si ti? Kako si ušao u moju spilju, reci mi, ako nećeš reći... Onesvijestio se. Stavite ga u lance, ne dajte da pobjegne. Da, šefe. Kasno je, jako je kasno. Da, možda mu se nešto dogodilo. To je zbog tebe. Ako se nešto dogodi mom mužu, bit će to zbog tebe. Nisi smio naći ono blago. Našli? Ne,
Ujutro ću se tamo vratiti i potražiti svoga brata. Eno, magarac od moga brata. Sigurno još unutra. Sezame, otvori se! Brate! Brate! Jesi li dobro? Jesi li dobro? Odgovori! Ali baba, učini nešto. Ali baba je spasio brata i odveo ga kući, no to nije bio kraj priče. Ne mogu hodati u ovim lancima, to je neizdrživo. Izgledam kao odbjegli zatvorenik. Što? A ako razbojnici pronađu lance i ako sakrijem lice, doznaće tko sam. Ako me opet uhvate... Ti si mu brat, zar ne? Učini nešto za njega. U stvari si prvo ti našao blago, zar ne? Ti... Marujana, Da, gospodaru. pronađi i dovedi mi najbolje kovača u gradu. Da, gospodaru. Uskoro su se razbojnici vratili u spilju, a u međuvremenu je Marujana našla kovača. Doista ste najbolji kovač u gradu, hvala vam. Mnogo je hvala. Odgovorite mi zašto je ovaj čovjek u okovima i kako ste došli do toga novca, odakle vam? Molim vas, ne pitajte radije, nemojte me pitati. Hvala. Potpuno sam zaboravio što sam ovdje radio, a ne, ništa više ne znam. Pošto je pobjegao, ovdje više nije sigurno. Zar ćemo onda promijeniti skrovište? Ne znamo koliko bi nam dana za to trebalo. Biće brže ako nađemo i ubijemo onog čovjeka, to je najsigurnije, razumiješ? Ali kako ćemo ga naći? Odite u grad i tražite čovjeka koji ima okove na sebi, ne skidaju se tako lako. Čovjek u okovima, ha? Što to radiš? Razbojnici su cijeli dan lutali gradom, ali nisu mogli naći čovjeka u okovima. Svi su otišli kućama. U redu, sutra krećemo iz početka. Ali prvo se vratite u šumu. A gdje ti ideš? Još jednom ću provjeriti. Dobro. Kovač? Stani malo. Hej, starče, izgledaš sretan. Obavio sam dobar posao i za njega dobio mnogo novaca. A kakav je to posao bio? Pa samo sam ga oslobodio okova. Što? Što? A ništa. Pričaj mi o tome. Ne. Kako ti se ovo sviđa? Ali nemam... Ili možda želiš ovaj? Ne. Ovdje da, siguran sam da je to ta kuća u kojoj sam radio. U redu, idi kući. Što želiš? A ništa, zbogom. Prvo moramo obavijestiti šefa. Ali prije toga... Ovaj znak će mi reći gdje je. Hej, prestani šarati po vratima. Zašto radiš to? Oprosti. Kada se napijem, dođe mi da crtam. Zbogom. Čudno. Odjednom se pravio da je pijem. Sumnjivo je to. Pa da, možda je on jedan od razbojnika koji traže mog gospodara. Tko zna što se zapravo događa?
Marujana je nacrtala bijele krugove po vratima svih kuća u gradu. Vođa razbojnika stigao je u grad sa svojim podanicima. Ja, dobra ti je ideja, taj bijeli krug. Da, evo ga. I tamo bijeli krugovi su po svim vratima. To? I tamo, i tamo. Budalo, sad da nećemo moći naći kuću onog čovjeka. Vidiš? Žao mi je, šefe. Beskoristan si i glup, više te ne trebamo, odlazi. Molim vas, oprostite. Nikada, odlazi, si čuo, odlazi. Jao! Nađite kovača s kojim je razgovarao i pitajte ga za kuću onog čovjeka. Dobro. Beskorisni čovječe, odlazi! Šef je zaključio da su njegovi sljedbenici nesposobni, pa je odlučio sam naći Alibabinog brata. Pitao je kovača gdje je Alibabina kuća. Zatim se prerušio u trgovca uljem. Dobro večer, ispričavam se. Tko ste vi? Ja sam trgovac uljem, umorio sam se. Uskoro će sunce zaći, smijem li ostati u vrtu na jednu noć, molim vas? Oh, imate mnogo konja. A pitao sam mnoge ljude, ali su me odbili. Marujana, pusti ga, neka ostane u vrtu. Da, gospodaru. Onaj čovjek nije bio tako mlad. Hej, zdravo! To je on, siguran sam. Otamo možete u vrt. Nakon što svežete konje, možete s nama večerati, gospodine. Zahvaljujem na vašoj dobroti. Gospodar je predobar. A ovo je nepoznati trgovac s uljem koji je odjednom odlučio prenoćiti ovdje. To je ta kuća, siguran sam. Našao sam onog čovjeka, u ponoć ćemo napasti. Kada susjedi zaspu, daću vam znak. Onda ćete svi izaći, je li jasno? Tiho! Ne, moram nešto učiniti. A stvarno ste imali naporan put. Molim vas, popite nešto prije večere. Da, izvrsna ideja. Gosti su prvi. Izvolite, dragi gosti. Hvala vam, hvala. To će biti dovoljno. Smiješna priča. Usput, ispričat ću priču o glupim lopovima. Glupim lopovima. Brate, to je... Što ne brini, znam šutjeti. Što? Nema veze. Moji konji! Plan ti je propao. Nitko od tvojih razbojnika nije ostao. Što to govoriš? Ne razumijem. Ti mala! Pazi! Sjećam se, on je vođa razbojnika. Nećeš nauditi mom gospodaru. Ići se, male! Trznice! Nevjerojatno! Zapamtit ćete vi mene drugi put. Sigurno je pobjegao prema spilji. Idemo za njim. Sezame, otvori se! Neću te pustiti, ne! Sezame, zatvori se! Nekoliko dana poslije Alibaba i Marujana izgradili su novu kuću u šumi. A što je bilo s vođom razbojnika? Ovako je završio. Ne želim umrijeti, u pomoć, ne želim umrijeti! Marujana, pa nisam znao da tako dobro rukuješ mačem.
Uzeo sam svo blago iz spilje i obogatio se. Sada ti napokon mogu isplatiti tvoju zarađenu plaću. Ne želim je. Dovoljno je da mi dopustiš da ostanem ovdje. Onda, Marujana, ja... Što? Što, gospodaru? Hoćeš li se udati za mene? Čekala sam da me to upitaš. Cijelo vrijeme.